Hrušky dobre zredzeli, ta za produkovateľov či ovocníky nestradali od kamencu a bavilivoch, to bude úspešný rok. Hruškároch nedveľo i to tých, ktorí še odlučili za toto ovoc, mož povie, že potrafeli pravo. За teraz to ukazuje, že to bude volim za nas solidni rok. Tak, naravno toto jak jaka bunga, perša bunga veljka sušajac, rušeni veljki diždji, ali dobro to teraz, kad će privodzi u koncu robota, dobro to i vi patra. Takže sme zadovoljni. A poneže bolo dosť dižďoch, nepožnje vegetacija? Nie, one tu, bunga tu i slunka, dakus, tak, to je prosjek, jak i každi rok bude tu, vidimo ko sme rušeni znova berac, tu od 10. augusta, prilike to každого року день скорее або после, але то je tu datumski kad će patri. Takže, ali to do konca i padne obični rok, i tako rušeno ekstremno, ali do konca še tak i patra jak prosekol. Zadovoljni smo za teraz. A bolo može bути zveci pirskanja, jak звичайно? A було таку звeci, ali не pirskamy mi to všetky produkvatelji u ovocah muša to taki meri odrobiť, da bi začuvali plod i to je tako. Tamaš časť svojich hruškov zmestil na uslužné čuvanie do chladzaľni u kocúre a druhú časť še namáha co skorej popredať. Hoďže i teraz cena nie taká, jaká še občekuje, že bude mešac 2-3.